Viewer zo sinabon savin kain welcome so ke ki de vin thu le la ki sei hian lang pathin thu ki hil nei zong le angai ding hong ki zo si pathin pathaina bu chi taw han lang ilung sum ko hong chi ki in pathina thu he them theinai pikit taw han channel hi man mol ta hi zong le a hin support zo si chunga ki pa tho ka sei no ho zal hi chen ki pathe hi ze in pathimin sang tan ka thang ba in itu sei le sa do ho pathimina ina to na zo siu mo sin pathina koi pon mi tam ta lung thim so ki hial na le thu ta het na anei sa zinge ti ki chin ta i mo ho ka hin phon do hi thule la ikil zingu ban zomin tun in zong Mr. Thin thangin ama TC network platform a thilho te ni a kheu pi na hi aneve ki tivin ini kheu lim kit diu he abon chawang ka don but zo lo ding ai ain la abul tila Mr. Thin thangin biblical dung zui ta don but ding question ado ho hi ching khulam le thanglin se piti don but nam na bible dung zui ta don but na bol theon ni nam a bol theon lo ham chu ding ta la pathin thu dop sang hon na thila thu dop sang zo lo nam ti hi ini kheu lim diu ini mu do diu hi pathin sol lo be khat pathin sol ke ti jing te ni diabol hacha pakai hacha ki sei jing te ni leitu la hung lo zo si thina le kaw sia ngo jing te ni ke ni miracle thil ki dang ka bol the tia hauna tong hon na bol the po ve pathin mi na hi powen pathin na tong na hi powe ta chapau ta ham jing te ni hobung le pastor ro sin no ti ho ki san soma khat na la jing wa ne gu cha gu a sumle pai du cha na pathina na to wa tia chapau ta mingol ro si thim ngola hobung mu shit na le pakai na tong ho mu shit na dinga na sata campaign bol no thila to ki thua na tong no hi tu nya mizo no hi dan phun do ki dingo Gabriel van til hung lo na be khana Gabriel van de rom sunga ke ho pi theida na seizing no chutieng ta la pathin thu phun lo be na khana pathin thu phun hi tin se ti jing no hi chi te ni hi mit mu chang ta setanin thilha man cha te ni chu hi gam sungwa kaw shi bol da na ngo hon thilabu bol da na ango hon mingol thilhan a bol ngol da na ngo hon hi ti ho zo si jong hi setanin ama te ni a bol sa ngan hi in a kai lu ziona setan pa to ki thuwa zo thil ki dang bola su dam da na to sa ki na leitula mingol si si lep na na tong te ni hi jing hon hi mi asu dam hon koi ma ampoi adam mo ta ta su dam hon koi ma ampoi mi dam mo kichi sana pathin thua kichi sana ta sana kichi ta ne ya chunga na tong thelo te ni koi ma cha sudam but lo te ni a miracle hon jong leitu long khal but lo te ni hi chi te ni zo na hi phun do kit diwe sol cha ti hon to chun mun khat se sia a miracle ul a healing ministry confine bol povin a he jesu christian healing ministry na to jong mun khat platform se de leitul khat se sa confine bol pon he chin kholamin a leitula platform lo pita alak alak mana ki sa no ya leitula mi ki help pha sa in hi chimuna chun healing ministry le deliverance danin na tongin jesu mina pan panin aina leitul khala a ministry ong a chalbut pon koi ma chang bol thei pon chuting ta le leitur khela mi ang chawngam pon hi aje chu athila pu khu leitur ka bo thanei pa hi hiya chu ching khulam kitinu chu leitur khalai ma cha bol ngai lo chapau ta microphone ki dop jia mi ho hi leitula na ki ngap cha le hungmin na ki ngap cha le hungmin pathi mi ni le hungmin tia chaw nu hi chu diabol kam changa ko na hung ging do in diabol aman cha nu thila na tong nu hi na hi chu in ama hin kichin ta thanglin sei to hin ki thua na to khome ta sa dol chun so pi ule naw jong hion mei the elole in kui phem kha jong hion mei the ai na ta san thu dola thilena to na hi setanin nu pa khat banga agop hom te ni ron he ya chi kilung to ta hi chi thilena ha to khom ron he mi dang ki ti mo mo jong ama te ni ministry ki hang lu thei lo he ama te ni se chu hi jing ngai ipize in pathina kon hi lo ze hin duha thu ta satan aman cha khan hi zani dung hi tam khan a chun mi khan in kolin ching khulam kitinu hi athane na hoya kila ham tin he no kan sei pi ding hamai tin thu tam ta se na bon chan mang reveal bol pong kating ain la sei khat chu ipi ham ain khu tu sim tam ta sen hindu hola hindu ho to ke vop khom na tam ta long hin sein pandit khat in kathil bol bonga na bol theina hi nab nei no ma ka bol theina na nei no ma ka pi theine he tia a kheulim pi dan thu ho thu sim tam ta ho ka bil kana khanga ain sei o mi nei ya chu ching khulam
na to na GMFDI CRT ministry kiti hi hindut va sel gu hi kati pen adi a in ana to atu simlu yo silvelo chin hinduism to ki kop na hi tam ta na mu do jing diwe hi chinu chu tu nai pathin min pan na pathin tuil thiam ta dana tu nai TC network platform ma Mr Thin thang ai ko lu na Bible thu hil chen za thei ding dana hi question a bo za ya chu iso bi pau Thin thang jong hi vet ti nga hi le thila tuil na lung lut hi dikichin tan ki mu in ka het lo ka ai thum lut mang ke hi da din long ka ta sanai ya chu an nei go zo si a camera yo si a social media ya cho hi na platform zo si it chalo hi la TC network thilan GMFDI thilan to nai live telecast ballsing pen ama hong hi jing ai news channel ham iti wa hi in an la tam zo a hi a motive hi va na hi le GMFDI inam pumpi ita san su ke ni diwa na tong pa to ham ke lo tan ching khonam le thanglin sen thilana ato long hi phakop se ita in hi chu suhat be dinga mana platform a hin man cha kina hi tabang ta chu thilana to na machar sa na ki pilut khat hong kinin da ma khat ni ya chu na dam num wai le hi chi TC network channel thilana to na ke na dinga pan la ho channel a pan a jong hi na ki hin kang thei wai le na wang phade thi ka sei do no mai ya chu tunin a video hi ve hi tiwen Mr Thin thangin Bible biblical ta don but ding khana chin khulam ado a chin khulamin amaron ambaranga don but na a chain a Bible a pathina ke kan ngai po in pathin kong ki kan ding he jong ti poi atia abui ding ma cham poi tia anga adam thuin sei na mo dewi hi tia jo a hin don bu bep sina mo dingu cho ding ta hi chu question pen je biblical dung zu ya Bible ipta hel gam tu nya kin don bu na ka hin pi ding hi chi ste ni him mizo Satan mizo pan ki chen ta inam pumpi bumngol ding le mingol zo si hi thlem thadinga Satan aman cha hidan imu do diwe ani play pan hi tiwin ani ve hi tiwe ban bana sei ding ni sei jing diwe tun ngai ta hi tiwe Thin thang question hi ipi ham ching khulam biti don bonam question hi nan ni nge he sa kom on di tan tin chi Bible hi na ga ki sei hin lang le koi zui dia ki pi ham api ham na ele Bible hin pathina kanem ti hi na question hen sang dinga lom ta nang nia ko na chi pathin thulam pangin don bu theon dem naza wa question chu Bible hi koi te zui dinga ki piham chuting le Bible ai pathin ki kanam ti chu Thin thanga do adi ta chu chi Thin thang question ai point chin khulamin thila ho na in pat apa na mi tam ta su lungbui ni da question a se khum jing khan he ya chu chin khulamin mi ado jing mi bui na pen question kha chu Thin thangin a hin mat na ama te ni don bu sa dinga a hin bol me bo chong le pathin thu dung zui ta hin don ba ti chu ching khulam pathin thwai piti don bon vetau Bible a pho kia pathin thwa pan sai piti don bon piti hil chinam Bible koi te zui dinga ki pmg piti don bon am so teng ta le pathin Bible a ke kan ngai poi tia adon bu dan in wat dong pathin thun psm di kan phon do de mi zo nu hi dan kan phon do de Bible hi adi ta chu pathinin a haina hu al ha khuma alhatsa mi som li te chun changkha jong ki pel lo hela la do jong lo pai mang jong lo wa jong lo ding na hat be jong lo ding la do jong lo ding pathin hin na ho al ha khum pathin thu hinga hi mi som li hon aji wa jong aji ho hi ki kal lo hela ji do Matthew wa ji pan mak nga ji pan lu nga jong aji so ke vai ba nga chu Bible hi mal kha jong ki kal lo he na han se Bible chu pathin in a hai na hu al ha khum pathin thu hinga hin hi chi van nui mi te alim la mela sim him ten azui dinga pi hi chi api sunga chu chi Bible ji pa hin ka Bible ji na sunga ke jong hi chi kalin chat thei ta punga tin ama ha ki kha khum na ampoi van nui mi te za dinga pi athu he pathin thu hinga ya chu aboi na lo van noi mi ten aza de hin ba chen pathian ama ke kan khum poi adu ha thu dan jo beto Bible chu be lap thei poi la do be thei jong ai poi tia ema pathin a ke kan poi ngai tu tang I phem sei nom chu na mu chin ma Bible chu be lap thei poi chu ting ta le la do be thei jong ai poi atia ipia pathin thu to ki tu dung zui ta na ma twil da na hu ma a chain a chu duha thu ta kha je lu na pathin a thua ke kan poi a thi cho
namu wa istu cho duha thu ta zelu cho ya chu hi mi tam ta su confuse na dinga manna ya chu alo na ji hello si si ku asu ngol dana leitula pathin thu a ata sanna ve thei tula thilana to na bo vi a ata sanna khul chil na dinga leitur zun zun ho ho a lep ngol ha ta khu tananga ma thai ta chu namu chin wa Bible Timothy bung thum chang som na sigi second Timothy na ke chen ta sei cho pathin ai khum pathin le ka bu thu a ki sun cheng si chu ki hilna ki phona ki puijang na chom pa ki sin san ninga phata la cham ki ma he ti chula na pathin thu chu ki hilna le ki puina dinga cham ki ma he ati lai ta achu ching khulam pathin thu cha cham ki min ai la pathin a ke kan khum poi tiana pathin thu di ta khat a het ding pen cho man duha a zelu ji cho chi chu satana ko na hong kon ipya apui pal hagao diabol chun ain sei do sa ji cho ya chu mi su bui ji cho Bible chu simting ale confusion talo chula bui talo chula ki hilna ki phona ki puijang na ki chom pa ki sin sa ne iza kaya cham ki mahi every doctrine and every teaching ki bul phuna Bible cham ki mahi ya pathin thun a sei chai ta chula ai chi pen chaman hui thu kha ai je lu ki na Bible a pathin a ki kan poi a hin ti ki le mi bui ta chula Satan chu ipi he ti ong pathin thun mi su bui pa he ti lo mi sulung bui pa he ti lo Adam li if koma chunga pathinin the ga yo sin ne lon ding ham atile if lungbuya the ga zo siwang cho ti po in hun la pa bo he atia pathin tu sei cho sei do phana bana Satan chu man cha kina ama kam jang cho man cha kina Satan chu koi ma cha blame thelo ni dinga if kam jang cho man cha kina a chu ta le chi pen chu ni hon la chu ne thi ta ba lo ding amu a pathin to ne kilo hon ding ja pathinin ayeng si na kha me ma ti pia na hi ta cho lep lai cho chi ta bang chui cho pathin tu hi kihil na ki puina dinga cham ki mi tai ati zo ching khulamin pathina thua a ke kan poetia na hi ta chu na lep ngol ki cho ipia chu khoin seyong lei tu la thila pu ko ta san theina dinga pathina thua ke kan poeti chula thila na to na za chum chum cowball si te ipite tui kang te mul te ipite zo si chung a khu hi chi thil ho khu na ho hing la hi hin pu lu theini dinga pathina thua ke kan poi pathin thila jong amang chai a hin ti na dinga khu na lep hui chula Bible a cham kim atia pathin to chun lungmong jing ulang ki kham jing leu chun diabol chun na chungwa na to ta lo di ya hi chi mi subui nu diabol na tong nu in pathin athua ke kan poi ti pa chu a hin man cha pen pa chun na lungu ong ki su bui na dinga na gel phat wa chu pathin tu pi sem tiong he thei ta lo kho ma hi cha chu na bui pha wa chu hi chi na lep ngol na kai mo ta chula ne he thei lo wa ya chu hi chi nu hi diabol aman cha ai di ke chin ta ki mo Bible rombung somnanga changlin achu pathin ki chinta sei cho nidang laya ki sun lekha bwa ki sun chang si chu hi chi pathin thu ho chu thu ha na le lungmun na le kinep na inei thini dinga ei ho kil na dinga ki sun heti chula pathin tu e ho kil na ki sun heti chula Bible a pathin a ke kan pon hi achun thil dang khat ke man ke na ki ti chung ma ei ho ikil ki di ti hi lo bi cho hi achu ching khulam chin pi seong Bible chu belap thei poi la do be thei poi ati zo nunga pathin athua ke kan poi ati ji achu December 5 ma ke ma pi ni kho he tia thilapun ong sei pen chu na ta san sa kit wa na pathin thu sanga gilzo le hoi zo da na ke man ke nai ki ti pen chu na dok sang sa uta chala hi changyan ne ki lap lau sana mu thei lo hi chi chui me adu ha thu dan chu Bible hi e wakil na ding he tin koi jing le na pathin mi te zo si ki hil na di hetin ngazing halang le pathin athua ake kan khum poi ti jo sei ta lo li cho ai wanga Bible kalwala ikil na diu khat ke man ke nai ki ti cho om na la ye ati nom ji achu hi chi hui thu cho hin je cho na tu la ya theologically ya teaching aza za cho cessationist ki ti ho ma chiting ta le continuationist ki ti ho cho continuationist ki ti ho type cho hi man cha pathin thu ei ho kil na ding heta pathin thun akhum kha pen chu chi pena cho chai nom lowa pathin athua ke kan poi tia ke man ke nai ti pen chu hin pu lu theini dinga hi cha chu na su confuse so na lung thimu chu na mo wa hi chan ya chu diabol man cha no
ya chu cha chu na chi thei lo wa alha mong mong jing den hi tau chu zo swa bung khat chang get na hi chi dan thua thu ka sei zo si hi na kam sung to ki chat lo hil ding nang man sun le zana na gel jing jing ding asunga ki sun zo si bang banga na bol do thein diwa na chen na chana na khan to thein diwa phat a na lo hin thein diwa na zui diwa he so ka pathin thu ke man ka thua ka sei do chang si zui win na khan to di pathin thu na sei sa cho ama in hi cha chan pathin a ke kan di poi mun chu ma jang i khan to na diu me ati ki na ke man ke nai cha hin pu lu kya ku ki te kanam hlan he ta we ahung ti sa ki na pathin thu bel thelo la do be thelo ati pen zo nu nga chu hui thu hin je lu ki na chu na ta san sa ke ta chala vo mi zo nu vo thilaman cha ching hulam diabol hachanu thanglin sei to ki thua thagawa thilapun nu pakhat ga na agup khom te ni hi chanya na thilan to non hi nasal he ing ka hin pa chai aya chu hi chanya satan man cha theidinga na ki pi do hi mi mol hon wang mi ngol hon wang na man do zo poin ke hon wang ka din naw le ka hat naw ka ki su naw pathin tha kon na zo hi na ka phung do jing nang tabang bible kalwala mial chi na hol ho chana hap la jing ding pathin tha ding dat hawang na hap la lo di ain la tu ni hi china bol hi mi chon si chung nung na hi na le thila na to na hi ki chen ta pathin thu na phun do pi kin hen nanga lawa lawa hi le jezebel leng nu got na chu nga chu di bana sam number za som na ko chang za langa na thu hi ka keng nin thau mai hin kalam pi din khuwa hi na pathin thu chi chui cho ai ma ching khulam cha chen pathin a ke kan khum poi ati ki na khuwa na le i keng diwa thau mai dinga lam pi khat ke man ke nai ki ti hong ki ta ti ki ta chu wo mi zo nu na zo na ki phung lo ki tai diabol man cha no diabol na man cha na ki phung lo ki tai pathin thu i chen ya na sot nim gut wangin pathin thu aniam zo pon nang zo thil bol na to na le diabol na man cha na zo ki son nim jing ding ai pathin thu zo dap sang um jing ta hen amen Yesu he chilai thil ho nu diabol man cha mu cho ato atham zo si hi satan in pathin thu su mang na man cha cho ai wang abul chi piti sai jia pathin thu chu belap thailo la do be thailo ati ji ja a chain le pathin athwa ki kan poi ya cha ke man ke nai ki ti the hi thilana to the ti ho so nalung thim wa je lu ji jimmi zo nu na to nai deuteronomy bungup chang sagi tu ni ni khwai ke man nang ka thupi nang ho ka thupi thu kisun hi zat pi hi nalung thim sungwa ching jing na chin jing ding wa hi chule hi chang si hi nang ma in sunga na to pe lang lampi donga na vale pe na luk pe ni jong le abon cha na cha te na sei pya na lunglut mo nga na hil jing diwa hi ati alo pi dan cha pi chi pathin tu cho asu na za na i chi pe i va pe i pot pe i ne pe i mu pe i gel diu ti cho pathin thun ale ching kholamin bible jong la do be thilo bantal be thilo tia ai wa hi cha chun pathin a ke kan po hin ti nu chun i pin pu lu ketta asuna zana igel diu chu separate administration hi ati ke ta cho na zania thila pu he gina phun do ta chu na asuna zana imumo to moi gel diu chu administration hi ingol pi diu le i hin pi diu chu administration separate administration ku ki thu hi hi chi ku ki pen chu i lo hin lo wai le i hin lo poi ai ma pathin thun hi chi ka thu hi na lungthim ma na chin lo wala na hin lo lo de ti chula ai wang hi chinu hin ke man ke nai ki ti achun bible ai cha chon ki kan khum po hi ach ke man ke nai ki ti chu hung be ki na hi cha chu ku ki hi asuna jan ingol pi diu hi ain ti ki ta so pi te lung thing tan sei pi nge hi chi thila pu hin ku ki hong ki chip na ja hi ke wang chu ku ki politics ki tai lung lut na khat chang ka nei lawai tai ya chu chi thila pu ki chip lai sia ku ki te ki ti chu i e u inung ne ne jing diu ya chu politics alam kai hoi na chi thei nom ba na lo thin nom ba hi chi thelo nai hi chi thilo nai sumang ma sa pathin na tong nei diu thing ta ka sei pi nei we hi chu tu nya ching khlam mi zo nu a hi na i phun do sei nom tam ta ka nei a hin la bon se kya tu nya ka sei zo lo di in hi chang chu tu hin sei phan ka ting aba nai sei dinga lo ma la kan sei ki ting e chu tam ta ke hi sum hol powa e sei yong na ai sei le na tam tam koi sum hol zo ka him ti ama sa ka sei na bana ki chin cha kan sei pi ki de zo sa ai le he chu tu nya i chan chu khain sei nom din pha chau ta kamang nom point
pathin phathei bu pen lang angai zo sin hi chi thilana tong no hi ki chen ta nak na su sal jingwa na ko mu jingwa chuteng ta le mi zo nu hi nai na phun do jing na ki cha lo le te ka sei do no me gmf dia ki ti satanin pathin thu su mang na dinga movement a pat doi crt na to na ki ti hi satanin pathin thu hei ko ya ke man ke nai ki ti dop sam dinga apat do thilai bible belap thei poila do be thei poi ati zo nunga pathina thua ke kan poi ti nu chun thilana to na him pu lut nom ja sei ye chun hi chinu du ha kon ki chi thewen lang pathina nom pi chi han lang han san le chi na pi lang hi chi mi zo nu hi leivu ya su ta ka sia a zo hi nai phun do jing ne din pang khom jing ti we pathim pathei bo pi aban ni chal kit hi tewin zahan ban zam kit hi tewe ai la tun ha he iki hlau he thim thein na dimin bible hero ho hin khu hin neu chakhat thuma kai ding ka hin pan no men ya cho hai te ke chai ni ngai diu he a ye chu chi he thim wa le aban ka hin sei ding he thim diu he bible hero ho hi koi koi na ngai sang ki dong lew han inei su ke diu cho role model khat chi nei diu cho khat kiu lo khat sa tam lo jang inei su ke diu cho bang chen daniel joseph david iti diu na dan chu hi chabanga chu kin jong tun lai mi khat ani ka ga min pha no men ama sa pe ni inok hin khu ka ga sei no me bible ahin inok hin khu hi detail tan ke ha sei pon ai hin la ong ki min pha na za chang si khu e hodinga gel thu ding lin ta a sei do me genesis bung lia pa na bung ki ka sung ko in sim tinga le inok hin khu hi genealogy la ahong ki min pha cho no a khang ho ong thun na dinga na no a pu son lang pe ong hi cho inok chu heya chu amma chu pathin to kil ha kang lo hin khu mangin kum za thum zen pathin to lama zot khomin chu zo in pathinin wana anila tau tai idol anila mang tai ati cho ya chu ingai tu ti ngai le inok hin khu pathin to kil ha kang lo in ain khu pumpin hin khu mangai ti gel thu ding le ngai tu ding lin ta ada la ai na pathin to kil ha kang lo hin khu man ding ki ti chu so pi to ngai tu tang wo inok hin khu i ta banga thieng ta dem na i ta banga chon phat dem i ta bangin na a hoi ta dem vet nom de dan chu pathin to kil ha kang lo wa thin hin khu le chon phat na cham kim le pakai tho pi bang ching a hin khu na man ja chu pathin a dei be se ya thina jong tep khalowa mi thing ho zo si ki hil na ding le e ho zo si ki hil na dinga inok hin khu chu wana a hinga ne la ai cho imo wa alo pi dan chuna ya chu ngai tu tong pathin to kil ha kang lo hin khu mang pa chun a hin sei do a hin sa do a khut a khoi kha a keng phanga chu kha na yo si chu i piti ho ding a poi mo ta dem na a bol do asa do asei do zo si chu mi him tia ding a dam na le hin na le kil na ding jing na hi ngai ta chu ta bang mi him chu ai chu jesu christian khwa ko nai mu chuna jesu yong chu pa to kil ha kang lo hin khu mang jing hi lo ong mi him te chon sina hu do na dinga plan of redemption pu do na ding le su mul su na dinga pa to ki khan kang lo hin khu mana pa chon phat na le pa lo pin zo si aman le mi him te la a phun do avet sa jing ai na ya chu Calvary cross a chon sina i hlat do pe jing wa zong pathinin mi him te le vanui chon si apu na pen chu pa na vet ngam lo ja jesu jong pa to kil ha kang lo na hin khu pen chu hi chlai mana chu pa i bola nei da lai tam ain ki sula na pa in adal ha dinga hi pon ain la mi him te vanui chon si chu avet na hi le chon sit na nei lo chon sit na hong ki sim pa chu pa na vet ngam lo he na sa dan chu hi chan ya chu pa to ki khan kang lo jesu ni khu mane hi chi ya chu inok jong chu a chon phat di dan a thin ji dan chu mu do thei chu hi chun pi vet sam inok hin khu chu type of Christ Christa lim vet sa na shadow picture a hi ti ki chin ta phun doi chu ya chu bible hero ho zo si Christa pin masanga patriarch and prophet bible hero hin khu zo si abon cha pathin mi ten Christa character zil do na dinga testimony ngan hi chu ya chu jesu christian pi se ya pathin thu na simove hi cha chan ke ma thu he tu sa ngan a hi ati chu bible is the testimony of Jesus Christ in ti nam chu chu na Joseph in khu na simita ta Adam Lev in khu ta Abraham in khu ta David in khu ta koi hin khu ta bible a hero ho zo sin khu chu Christa testimony jing na bat sa hi chu
a thin nau chu Krista thin nine a chon phat nau chu Krista chon phat nine pathin to kilha ka no hin khu man chu pat Krista to pathin pa pathin kilha ka no hin khu man nine hit ta bang ho zo si chu type of Christ hi su ke vet sa na he cho ya chu Bible pum pia tu sim zo si hin Krista ko cho Genesis in Krista ko Exodus in Krista ko Deuteronomy Krista ko a pum changa Bible pum pim Genesis to Revelation chu Krista in ko cho ya chu Bible kiti hi atup le doi to pi pen le I am an object so only Jesus Christ ji chu cho na khat ga si be kit len Elijah na Israel chate na sata great apostasy di cho lenga hap le Jezebel lam kai na Israel gampum pi su ngola ma thilho na le Baal pathin ho na anilam vai lai ta wa pathinin revival and reformation pulung dinga Elijah chu pathinin hang santa leng bala leng nu kilo pente ni kidin te pi dinga ahin sole aman jong ato na amol su in pathin lung dei bangtan atong mol su in a chainan kilha kang lo pathin to in khu mana thing tho ta la na chon phata le pakai thupi bangtai khu man chai ke ta jen pathinin adei be se jen Elijah jong ahinga wana la ding ni guta nei ai la vana la ding ni gut lai ta in Elijah na ama successor anung zui ding in Elisa cho akisiam ta nei ye chun vana kal gun gut chen Galilee gam kim vel Samaria gam kim vel Jericho gam kim vel a team gau school zo se Elijah cho training a bolin pathin tu simho pathin thu ho zo se hilin na chuting ta le team gau in na qualifying character zo si pathina dinga dei pen ta hin ding chon phat nain khoyo sa hil chai ke jawin Jordan gala hin puin Elijah in tui cho zep kangin tulgo ahong hanin ahong gal kai honin chawin Elijah cho vana la to ding ready sanum tare ichi pet ta chen Elijah and Elisa ko mai pi do am ipi ham na dei thumin na thum chan na ki piding he thi cho kathanup dan chu Elijah cho koi hi om vana mai ko la pa hi cho mei thai nu Zerifa mei thai nu chapa achilai yong tho do thei ita bang ta bol thei na nei team gau pa pathin pina na sata chan team gau pa chani ama chun Elisa ko ma ipina de am thu mina ti cho vo henu son ne pina de am tin Elisa in sei ta ipya ka ki thum ding pichuna ate imi mi na za chat lung thim ki gyal mai thi cho tu lai di dei la ngai tam cho na am dan chu ka ti Elisa yung jan dei thum thei cho ai na Elisa chan a purpose ai mil lo cho ke hi kapu nung zuya team gau na chung nung pen tong dinga thlan do ka hi ti ke na che pha na chu angai chat pen chui pia pathin la gau thiang ngai chat pen hi ti het cho chia cho Elisa pi thoma he pu nang ma chan la gau thiang chu chan ni nei pi na ti double portion nei pin ti cho as low pi dan chu na Solomon ko ma chu pathini pi na dem ni ti cho ya chu thagau thiang character ni ki thomi cho thagau thiang ki thom ya chu ki chen ta pathin lung hai be sia chi na ho na to ani be pia leng Solomon hera lo pi poi ti cho miching poi ti cho chi banga cha Elisa yang thom ding dol cha thom kha phana chu Elisa chu le ti za ri cho kateyo ka bol thailo be ding thil khat be chu na thom do ta chula atia na ai ma Elisa na ke ti pi ke cho a hin la pathini ei la to ding in mit phelo hila nei mua vana ka kila to pet namu nge nya hi le na thil thom chu chang ta ne ti na che pha chun Elisa jong ki ging zingin Elisa jong ki ging zingin Elisa ke heina zit levia ke hela ke hin ze veilang ke hele ke hin kala sun la sungin na Elisa na khoi kha ho khoi kha in chu ting ta le akamang se ang thu ging jo si anga yin na itabang ta kala sun ko mon la ta chun ching pein sokol kang na Elisa chon la to tan vo Elisa pathin atin Elisa na amu in che pha chun Elisa jong a thim gau pun san cha hin le ha pi tan na Elisa chu nga achun Elisa chu takhat tain athil thom chu ama chunga su bule piumin Elisa chan lagau chu double portion na changin ahong kile in ama nang zol dan tui chu azza khan za jing na hi ra ki khanin tur gon lam hin zot gal ka in thim gau chapang gilo ho in lukol pa ta ni phin vai le Elisa in sahang ko dan abon cha ne chai sa in chu zo win hi di chun Bible ku simti ngai le
Eliza bol do zat sang ya tam zo miracles thil kidang lo pi ta bol eta pathin la ga chunga nasta na to ai lo pi dan chana le hi chan ya chu pathin mi ho hin khu he ne lo pi he chu bible la pathin mi ho hin khu hi ba ti ngai le na abon cha Krista character ngan ni cho Elisa abon cha Krista character ngan ni cho na Elisa in apupa Elisa vana kila to me phalo hila kat jinga ma vet jing ma chu jesun pi se ya Colosia bungthum langa ki chin ta se cho Colosia bungthum chang ni lang ho ki chin ta si mai le set your mind on things above not on earthly things ati cho e ho zo sin chunglam thu jing gel hi ti ve leilam thu jing gel po hi ti ve im ilunggel ingay tu zo siu chunglam jing focus na ne hi ti ve ati sana kitchen ta pathin thu nei hil cho ai le hebrew bung som la ni na chu kitchen ta sai kit cho jesu lam kat jingin ita sanu su chem kim pa jesu lam chu kat jingin jing hi ti ve ati kit cho ya chu tu nya hi Elisa hin ku zo syong abon cha type of Christ Krista testimony ngan hi cho a chon phat naw cha Krista chon phat na hin a lam zot na zo si Krista lam zot na hin a thil bol thein zo si Krista thil bol thein jing ya chu Bible hero ho hin khu zo si Krista hin khu sing ane na David bang chu pathin lung chang ki nei pi pen pa he ti cho Krista yong chu pathin lung chang to ki nai pen he to na bon cha Krista character ngan hi cho ya chu Bible ki ti hi pathin chapa Krista testimony a hi ti ki chen ta pathin mi ho hin ain ko wa phun no jing hi ya chu hi cholo hin ku chu tu nya hi si athu thiang hai pathin a su nei hi chi athu thiang a to su na e ho zo si ki hil na ding le ki pui hui na ding ati rom bung som nga chang li na chuna hi chi pathin thu chu pathin in ahin ho ha khuma pathin cha te e ho zo si Bible ta san zo si Krista thu pa to ki to chon zo si ki hil na di hadi cho hi chi Bible kalwala ahin testimony jesun ai pi povin hi chi Bible ata sana thu to ki to ahin pathin tun testimony ai pi wani hi aji jesu Krista vana kal to kuna chi pin se ya ke man no ho dinga lungmun sa lagaw thing ka da ha pi we ati hi acha ma chu lagaw thin cho hong teng ta le ama chun thu ta na lam hil di wa hi thu ta zo sia na lam hil di heti ipi thu ta se ham hi chi lagaw thingin ahin na hu ala khum chu ipi he ti wa hi chi Bible hi he ti hu la ong na pathinin ai khum adi sala na ai le ai khum chu ipi dia second Peter bung ni law sim kit tinga pathin lagaw an apui le mi ho na chu ani ji u chu amo lung chama asu he pon pathin lagaw an apui na bong la thum bang ani ji u he tisula hi chi chu chala lagaw thinga thum chu hi chi ai khum hin na thu dung zu ya chu hi chi thu ta dung ya chu amni te apui de tisala lagaw thin chu ya chu hi chi pathin lagaw chang ho chun hi chi pathin thu to ki kalai koi ma cha apui ngai lo ya chu no ain ku yan lang Abraham hin ku yan lang no Enoch hin ku yan lang Eliza hin ku yan lang David hin ku yan lang Joseph hin ku yan abon cha Krista hin ku na Krista ke pana to pha chu ding dal pathin lagaw thingin ahin na ho ai khum hi chi hin na thu dung zu ya hi pathinin ami te apui ai hi chu ki chin ta ai pi hi chu second Timothy bung thum chang som lagu som sikina ki chin ta sei ta chula zan hai sei bang ma chu hi chi pathin thu chu ki na ki pui na ki po jang ki pho ki hil na ki pui na ki pho jang na chom pha ki sin sa na le isa kaya ati so every teaching and doctrine zo si ki hil na cham kim heti imo chin na so piti ho lo pi cho hi ta bang ta chu Krista hin khu kiti hi pathin thuna phon lo che ai le tu ni hin hi che Bible hi het hi lewen Krista chu het lo ti nai ta chula ai le tu ni hi che Bible a hin ki chen ta lagaw thingin thu ta ai hi lo chu het hi lewen jesu ti ta jong lew han Krista ta chen iki khan new ti nai ta chula a jesu min hi satan a ki chan hi po in a hin la a thu ta a hung chon ding pai satan a ki cha chu he amen jesu ki ti chu thil hon jong a het in a hin la a thu a chon ding ki ti thil hai na het thei lo he a het a hi cha chun mi a pui lang ji a ye chu pathin thua ko na mi pui mang ki ti chu satan duty le ana to thu pi pe ne satan in pathin thua mi a pui poi a ye chu ama chu pathin thu do pa in van gama ko na
pathin chon phat ne pathin ngei lu nan om kim vel lal to na van gam lal to na muna ko na cha ma gal hin pana chon si hin pan do pa chu in ama chun pathin thwa mi pui ngei lo hi a chu zo pa hi ati pathin thon ama chun thu ta ampoi ati hi chi zo pa chun tu nai pathin thu ase ye itiwa bible dung ri ta an bible to kituin ei pui ve itiwa hin so pi to ki lep na thal khum mang zai he ti ki chin ta tu na ka phun do no me hi chi zo pa chun Krista su lo pinin le Krista mel hoina mu theina dingin athu ei hil ngei po ve nei Satan kiti pai pathin thu a het ja twist ball team pai a pathin tu het na pa chu Krista mun na mi pui po in Satan kiti pa chun a pathin tu het na pe ni mi te pui lang na dinga ama nei mi chu e Satan na to pen ya chu chubang sia hitabang pathin thu lo pi Krista mel hoina dop sang na ding le Krista mu chit na dinga pathin thu ta ki ji pen chu tu nya Satan kiti pa chun ei hola he na hin to a Bible chu belap thilo la do be thilo atia ai wanga duha thu ta hin zelu na pathin hi cha ki kan poi ya chu ke man ke nai thilapun na pathin mi in so la hin ama chun ku ki te namlin pe na hong tu ne tai pathin thu phun lo pi ta ayung pi he tai Bible ki sun hi jong le hi chi nong ho ko vil na pe no hi ke man ati la bula pa na gun tu sa kan ko hi tai pathin thu Bible chun ki ji hi jong le vanui mi te ki puin na pathin thu kan pi hin nang ho ka ngai lu tum je wa hi chi hi thu phun hi kong bol pi ne hong ki ti cho Krista su lo pi na ding hi po in Jesu Krista mer hoi mo damu do na ding hi po in Kristan ei la dam naw thu pa to ki to alam zo na ding hi po in pathin thu pi dong zui ta na to mul su na dinga hu hing na thu pa mu chi na ding hi po in a hin la thila thuila lunglut na ding le thila thuila ma tha a chei na ting le thina ko khwa la lut na dinga Satan ei lap naw hi cha dinga ezen thu pi pe na a hin man cha chu ila wa mi chang ta mu the chin kholam le thanglin sei ahong hi ti chu iphun do jeng wa ka so pite na pu nat lo ham hi tabang ta aya chu Bible ki ti chu na sot ni ma pathin thu kalwala hi ti hin thu tha inei ta ve Bible a pathin a ki kan pon ya chu ke man ke nai ki ti inei ve ti khana chu ki hil na ipom ta wa le ve tang wo pathin thu koi do na dinga ke man ke tai ki ti dop sang ni hi tai le Krista i mu lo lu ti nai ta chula ke man ke nai ki ti chun Krista dop sang ni hi so hi chi ke man ke nai ki ti pen chun ingol pi diu le i hin pi diu ati pen cho separate administration ku ki he ti ta chula ai man pathin sun le zana na cha teo hian lang nang ma hyong le chun nang hin pi ding le nang ol pi ding cho pathin thu he ti long Deuteronomy bungup na langa chu Joshua bung khat chang gup na ki chin ta sei chula asuna zana na gial ding chu pathin thu hi chi ka chkai man ka dan thwa ka sei do hin na thu hi in nang man ka sei bang ta na bola na khan to ding na che na chana na lo hin di heti lo ang hi ta bang ta pathin in phat thia bu a chu ting ta le kei ma thu jing ki sut na he ati pen chu ei ho in i thei mong wa diabol na to na khat zo chung nung zodana igel wa hi le vevin Satan na to na nasta ki choice ang hiti tu na ki chinta iphun do no hiti ka sei do no hi ai le hitabang ta Satanin imit mu chang ta wa inam pumpi le ihobung pumpi lep na len ta ai pui monggut dano deception na sa ta ai pui monggut dano ki susal na hijla ATM pathin thu ki dop sang namun pe ni mi tam tan tunin ATM kit po ne na a kho dan chu comment tam ta lang hoi lai mun lai la ain sei kit tan mi tam tai ke wang GMF diang kata sanpoi ai lo le ching khulam jong kata sanpoi thilan to nong kata sanpoi a hin la hichlaya son ne mi dam na ngan na bola ai lai le yita ipiham khat na bol jing na wal tai o ka den hitabang ta pathin thu idop sang naw le pathin thu lo pi tai phun lo wa mi chon si Satanin apui mong ding hin khu ho pathin thwa ko na ikko mu naw na to kisan he thim thelo mi tam ta me ka gyal ting le kapu na nei hi choi mi phale ma hi he so pe teo thilo ho chi thilo hi ta win a ki chi Bible ta san ho jong
akichi win bible long ta san lo thilam ka ta san po ta neutral dana hita bang ta phat le min khoi mong hoi tu nya viewer nom wa yong le na ngai du ka ta sanin hita bang hin khumong hoi anap pen le adam mo pen lagaw na vailin pen nei we ti ka sei do no me zeme dia thilo ho sanga jong na lagaw dim lo niem zo ti tu nya ki chen ta pa kai mina ka phun do no me tu nya hi koi macha neutral mu thelo setan lagana panning ham krista lagana panning ham thu ta na panning ham thu zo na panning ham neutral ki tium thelo koi macha neutral ki tium thelo le si na hin ipm khat las neutral lo na din mai thei pathin thu ki tia si le pha ki dona the great controversy sunga krista le setan ki dona sung thu ta le thu zo ki dona sunga hi koi macha neutral mu thelo pathin thu ta ne na phun lawa na su sal ngam lawa na diabol na to na su sal ngam la diabol na hi je ngai tu nya hi pathin ni athu ta a chon nga ami te ek ko jing na hi chin khu chu tu nya i het thim nya pa kai mina thuma kai ta bo ma kai sei tu a hi gmf di na to na ki ti hi imadang hilawe bible su mang na ding thila thu dop sang na dinga hong kon do hi chi crt na to na ki ti hi gospel ki pan thu pha cross thu pha focus hilawa mihim te satan zo thil ki dang ki bol ho focus na dinga lunggel hai koi na hi tabang thil hung su do pen hi direct ta pathin challenge namun le pathin do na sang pen namun pathin thu do na sang pen namun in hi chi mo bet bet thei lawe ya chu hi chi su san na dinga hi nang le ke mi mala mo pu nai nei chi o he atm channel bo se na to nai po in mi zo sin mo pu nai nei na ya chu hi chi mun ai piti gali sat khom de ham pani la ngai tunin mail ho chu email ma te hi ti win ai wa amo jong christian atisana hlat do pathin cha te su ke amon ke nai lo thui wanui pumpi hlat do ang pa chu mail ho jong hu do ku ki te jong hu do mail ma ki ti ding koi ma em po we igit lo zel i phat mo je ule pathin dan thu i pal ke sit se gam je wa chon sit ga hlung ngani tu na i la wa thil hung hoi tu na hi chi mail ma dana i gel ho pathin cha te khat jong chu ang lu na hi le alert ta i mu chu na alert ta i mu chu hi chi pathin cha te ka ti dan chu hin he khil kit be tau chu mi tam tan nin nil kit be tau chu an a context so he thiam tau chu explain man hi be tang ton pathin cha te ngan hi win nang la kyang pathin cha pathin sim sang pathin sim sa mi te khat mail ma dana i ngei tu hong lu ten jong mail ma dan a hong lut mai meeting le alert ta em ai ho jong amo lai le alert ta amo jong kin mihim le mihim ki su tu na dinga ban alert ta kyum thela tun in betong sim ti la ko na le si ki chai ni chan gya dinga email ma lin pe no mi zo si ba gam dinga hung ki gujin pa thu ta ki ti mo mong nei lo pa zo thua ba noi pum pi hem la pa chu he chu pa chu tu na i lei tu lo le i gam sung wa ki chima i pi ja alert ta im gut lo ham nang ho thagau gi lo eng si muthim na tong ho to ki don na hi win pathin galwan chang sin ki wanun thagau cham jam pan anti ki ging sanum jingun watchman hi we ati long pathin thon setan na to na imit ta mu ge go am thia koi ma cha alert ta im thelo ai ve win setan pa chang gal hingai kai ni we email ma teo ta sa email ma te me me ban hong lu nai gi gin loi le gal hingai ai kai diwa tu nyai diabol hong lu na mi te chu tu nyai ki ging loi mai le galinga AK mang duty na ita na ya cho so pite ho igam sung hi pathinin hagawa hal na di ta chan na apio itiwa hele thila na to na hi kitchen ta i focus dio ilagaw hin khu nasata ikisu top dingo ita san naw hin khu hi pathin thu to ki to hinam ikiba chil dingo pathin su lo pin ding le pathin lo pin dinga amas satan ama lengam le chon phat hol ma sam di chi ngai tu dewe tu na e hon i bol num kha i bol wa e ho ngai dan khana pathin i ho gut wa pathin ilung lai sa gut chu hoi lang phat theinai kila diu ebel ken le ebelin ani bol chu chu ebel chu pathin se ma pathin ho pa ni in ken ki ti pa chu ama dei dan le ama ngai tu dan pathin ani ho pa ya chu ama e cham ki sang lo he tu nya pathin i ngai lu dan ken ta bangai ai ho gel dan dana pathin i ngai lut wa bible chu belap thelo la be thelo ti wa ai wa nga pathin athwa ke kan poi i tiu chu ai ho ken ta banga ai ma ngai dana pathin i ho naw hen na
hi chu i ti yong na pathian san hi lo hil ding a he ya chu tu nya hi pathin anga ebel tabanga la theidol le san theidol i hi na diu pen hi pathin thu banga chon na sei ngei na obedience ki ti cho hi na he thilai zat ka no do in niza sigi niza ge katau ta in ai lo ai le bible khela pathin ake kan poi tia thila to kheu thia thila tu se yo si amen amen hin ti a hita banga zo thil ki dang bola chapo ta ma abol theilo zo si pathin mi ne hi poi ai lo le leitu la hong ho bo mi piang tha hi ti ho bo a chu pathin san the dol la the dol chu ki jing lo ding a hi na hi pathin in avat pen chu ebel banga se ngei na obedience kacha ka thu banga no hinam ka thu pi na ni hinam ti pen chu tu nya pathin san the dol la the dol hi ne diwa ikivat ne diu cho hi na hi hi ching da la chun ngol the thwa ki til kho ne le ki pui no ho zo si hung bai tan tin pa kai thu ni tin se pathin thu ni tin se ti chu pathin ke pa na sang pe hong ti ngai ya chi ila wa thila pu hin hi su he ja chu pathin thwa ko na pan pe na te te ding pathin do ma bol do te ding ai wa chu pathin nung hol ki sabe da na dinga ai bol jing ta chana hi chi pi jai ki het lo ham kanam mi te ho ya je chu pathin thui na sa lo je cho tu nya lei tu la ki khom la to ho zo si kai ma cha pathin thu na sa nom lo hi chi ya chu diabol na kai thang de oi pathin thu ni tin se hin ti tong bo na pino hin chulaya video in bet di beto na pino hin sol cha te bible hero ho sanga chung la ki gelte ni chun mosi koma pathin kila sanga tam zo veidana ama te ni koma kila ki gelte ni aron le mosi ting golong choi theila ki gelte ni hi chi te ni chun tu nya bible thu do pen chu don but na bor hona pathin thu chang kha jong a phot ki han lo cho pathin tu yong chang khat yong phot ke lo bia angai dan han ki se na imcha bui poi a ki ti do bia answer chai cho bible sim nom lo bible jong kho keu nom lo wa pathin tu ni tin se ti nom lo nu chan atup la doi chu bible a pathin ki kan poi ta thila tuil ta san dinga na hin kai lu he chui cho poison na sa ta la lu ni chme Satan thang an sa amna dinga Satan man cha ne amna diwa ei lep na deception gim nei pen satanic agent dinga ung ki mang chate ni chwe he chinu chu tunya isu sal lo wa na I bol lo wa ani ve pu so kimin parchi la moi te hin kai lunin inam pumpiu ku ki te dingin dan som ten commandment khelin ku ki te dingin ten commandment tha pitai ta pathin thu do na na sa ta ong ta mi pin he kate ini ki zot dem nom jing e yong lai ta sun ki ngola hi che ta san ki panga na ani ki khucheng cho hi chilai khanga cho koim cha pathin ta ki defend tem kim nai lo bible he chin kim zo lo cho hi chi ta bang khang da na cho twai ching khulam angai tua a dei di da na thun se le twai ama nil khup theiding la a zo hina phung do theiding mi ki tam ta cho ai le chilai pu piesin a to ga ja cho twai nam pi hi chan long chula hi chilai thila pu hung pa thim gao hem te ni hung te ni chun ku ki te chu kum som ka tun do de chula kum za chi ta to hi chu ipu pau piesin a ta sna hi chi hagau chu tu chang ya pu jing kina hi chi sanga kho che twai thila pu ki hap sa kina twai ku ki te tung do na ki sakina na galum tapoi ngali zo ta ve elo le khuchi van gama kamin kamui ati to van gam kota passport gam tina bolo to ei ha hi chilai khanga parchi la moi te hin kailu na tua aga hi chan alhun banga hi tua ching kholam aman cha kina hi chan gei ong lun kit le next generation ong lung ding hi ita bangal hin to ki dam elo ita bang ham sit ai tu dam gal ma ong lung dam elo le ki la dang cha ong lung dam khat zo ong lung di histing la chun ini etui sel kit diwe chi chong lun masangin amos team ga Hosea team ga in Israel cha te warning bol bang le Elizain Israel cha te warning bol ma tu nya warning ka bol jingai aje chu team ga hem kilep la sa masapen pa chun tu nya hi nam pi pui kit he nam pi li dal kit na lai hi che banga chu kho cha thila pu ta san kit ni ama sa ta sanaga chu tua hi lo hi in tua hi chia ta san ki ga hi iti le lo ki do ham ki sei thai lo de aye chu GMF dia ya hi chi CRT na to nai thilai ti ki chin tan i sei ta win thilha mo ti ki chin tan i sei ta win lep chi ma cham lo pathin thwa kon a vel ki sei jing ta
GMF dia na to na kiti gospel to kinai na ding le gospel kila na ding le Krista thu pha phun na ding ehipon Satan zo thil ki dang bol ho kila na ding a mi su ngol na mun in ti sei jing ta bin hi chimuna ta sana nan pilam kai ding hong ki gong ho Dr. Hagen hi in ipu PS in adang dang ho hi bin moi tele party team gaul hem chamlun team gaul hem ta san sangan hi win ni cholo jon twai thila puna ta san ki ama sana ta san na gaw twai gai lo hin next a ching khulam ta san na gaw ipin lo kit dam immu diwe I gal do diwe tai to ai oh masanga chu koi ma chan pathin thwa mian hil chin the pon twai pathin thwa ki hil chi theina dinga pathin hagaw thing mi om pi gidim se ai tai hi chalai khang ta bang bonga mi mol dinga nang hoi na dei diwa pathin thu na pui chat ve gon in tua bang pathin thu na pui chat lai chan wa pathin thu hi ti na se ta na zo se naw ki phung do theni mi ki dim set ready sa ki dingai tan front line a ki dingai no hon mei le gal chu gal tu pi pen in pathin ki sa bui na pe na ti win a hin la pan na bay hi dan pathin thu na het lo ja ai to ta banga chu ki lem thar kha ni gal la gal tu pi pen chu satanin zo thua ai lap now zo thua kai manga Krista hung na ding le lagaw hin ki siam tup nyong gel lo the tala thila thu jinga buina pen hi gal la gal tu pi pen hi chlaya front line a ding chu ATM channel le adang dang hong ki he hi cho chu na sata tu nya hi satan na to na le na ki bum naw chu pathin lo pin na ki phong jinga in tu nya hi chu oi na za wai le pathin phat thei bu di wai ama bang a ki se hin ngai lo wa hi le party le moi te na ta san na gaw tu nya I lo bang wa next decade ham ke poi next 5 year ham ke poi ITM khat le tua sa kho che aga ini ki dio ku ki nam pi chi I ti ni tiong le pathin het na nam miung hi ta lo di chong le vanui le se ki chai ku nei tan ti ninu nung thu hi tai ti ki chin ta jesu na sei su ke oh hi chi pha chu ma charging hi ta win tua hi chi thila pu le tu la to pa chu ninu nung a hi tai ti yong ne sa nom lo ta chu le si yong ki chai pon te tia thilo ho tam ta no sei cho a ko ma group dunga ki ho lim le na ko ninu nung hi ne yong kum sang sang ni lang wa lai ti ki cho hi chan ya chu thila pu na lep ngolo na pui ma hui na ngol na ho sei ji be ke ta hi ta bang ta ki lem ha te chun nam pi man tha na ding galin ta ke poi I phiam khat nan pu lu be ki de ani ve ven pathini ni chung ma thu tan ning hung na sa di tu nai chi thila pu hi na zop te wai le ta sa jong man tha diu thagaw jong man tha diu pathin thu nang I tiang ni mu the mi chut pha le mi su ni mai pan jing ni Manipula tribe za chom community za chom argument hi chela chu tu le to da mu sit pen te ki in hi chi te chu pathin I chou ki win to hi thil hai ta san ki win ai chu bible su nim ne na to na chu jesu ka ngai cha ta po win thil ha zo ei pui ta na ti naw in ya chu thila ki pui sa nam mi te chu pathin a hin god de tu hen che hulam tu se ban na hi ti win ban e pi se the mam ve ki ti we na benu mam sin ka sa jing amana pi thu hin na anei pa hin a cham kim se le a hin bible sunga ama bang a ki hen tu pui hichikal hin ke cha thei ta pu nga tia ji lo he pathin thank you thil so de osong bona chu ki ji hling di lo ape ta so de ma example tu so mai le gal bang so bible am lo pi khula kumiti thai ti le hin na khago ba ku ki te sunga he ta bangal ho de ti khana ji lo pi se a bangal lu ma se la hita banglo lawa satanin asu ngol khat pathin mi ka hi pathin tu to ki to achon mi ka hi pathin to kinai ka hi pathin ka lei tu la ong nge ti kha inei kha wang hin ta be se inge ka so pite ho angol le ngol be sen ipikam chang kamana hi chinu ngol na ipiti ka se be dam ka het ta le a thieng ta ka se ngol be se ngol be se ing hi chimi hi min alep la thei mi mo ngol mo mong ti na hi chu ya chu ku kinam sunga mi ngol hi na landing ting wale le tu la to si si ko a hi ti jing taw madang lo chu hi cho holoi khela mi ngol ding lo to a chu pi se yo a chu sei chu na za su ke na I phya sei chu tu pui hichikal hin ke cha thei ta pu nga tia ji lo he pathin
thank you thil su di osang bona chu ki ji hling di lo apia ta su di ma example tu chu mai le gal bang chu bible am lo pi khala kumiti thai ti le hin na khango ba ku ki te sunga he ta bangal ho de ti khana ji lo pi se a bangal lu ma chela atu ta le chun dan chu mai le gal le ku ki gal chu pathin apum het pha lo ti na hi ama context ni ja chu pathin a he ti han lang jong le a het lo ti na a he chu chi chu ka se explain lo a ha dan angol na hi a ha dan so pi te ho bible hin ki chin ta se chu Isaiah bung som li le gup chang som na ki chin ta se na til sim ki patna pa a chei chan gya ke man ka phun do a gului la ya patna thil ong lung le ong lung lo lai ho chan gya ka phun do ti pathina thu thiang ki chin ta se cho hin ver sim ki ne hoi ta ngai wo ke man gului la ya patna ong lung lo lai ho ge ya ka phun do a ke ma thumop chu ding jing ding chule ke man kalunga ka ngai tu cha bon cha ka mol su ding ai gulula alung sal alung lai lai ho ka phun no te Daniel bung nai sim ki tela pathinin leisit lengam abula pa na crystal lengam hung ni change sei do chu tiang tele Matthew bung som ni le lo ki chen tai sim ding ai le vai khat gam khat le gam khat nam khat le nam khat phung le cha abon chang ki dong da pathin thun gal thu thanga sei su ke hichia chu kuki le mail he gar jong zau Ukraine le Russia gar jong zau Burma gama gal tu chanya ki chai thelo jong zau Vietnam war ho jong zau First World War ho jong Second World War ho jong zau abon chakya naga gal 1992 communal gal ho civil war ja chum Rwanda a itu le titu so ki don ho abon chakya zau so ke hi chu pathin thu na sei na hi chula ipia bible chu kuki no hol go na mail he no hol go na pangal no hol go na Nigeria ten hol gut na USA ten hol gut na gamtin na se hi ong hi tia chu pathin thu ki hol ham ya chu chin kholam hi pathin thu he ei po in pathin thu zo hi ki chip na man gut na mi cho bui na man gut ei boy a thu se hoi serious ta na la wa le nang ho zo angola na pan jing ni ya chu a thu se serious ta la a lei to la hu za hu to ho loi khu ama sa ngol jong an hi wai chi ya chu pathin thu ki chip na anei hi het serious ta ala na lamba hi chu hungol pi na man khau hin na pathin thu he oin hi choi ngol na kham jang lungbui na kham jang bible in ki chin ta sei su ke pathin tun hints api hoi het thim ding o hi chi sei nai khu chi sei nai ta gel tu ding le het tu ding ku ki le mai thei chu bible a go hol di no pi chu hi chan lo no mi ngol satan aman cha hi na het thim lo wa hi le nang zo chu ama sa ngol zo na hi ding ai thila thui ri dop sang ne gut jing ja chu pathin thua hitina sei ki ti akam changa ging khalo bible umlo pi chu bible an umlo hitai umlo pi chu la bible yang hitai ni sei lo pi chu la ti nga nai thila thui linga mi apui lu ne ya chu a lung tup ji pi ham bible ki ti hi su mang ni ai chu satan a ki cha pen chu pathin thu hi chu na miem ten hi pathin thu I het wa hele satan in koi ma cha zo thei lo di cho hi chu a het je a chu hi chi satanic agent no thanglin sei le ching khulam hi a hin man cha hi chi thilan nu pate ni a hin man cha bible hi sial mang sa zalding a khot hana choi mei sa ding ai ma akam hana thila thu ngan sei do sa ding a hin ti cho je a chu bible hi ti na sei ti na ding a min question a do a don but na pen cho bible jong phet kara khalo be angai dan ha ki seya bible la mail he gal jong ompoi ki ti ho po seya hit dai ni su ngol cho hi chino na su ngol thei ki ti chu mingol mong hi we ne ha diu khat chu tu nya jesu christa in athu thing pathin ki chen ta thu thing a zon bung som si gi chang som si gi na thu in su thing in a ye chu na thu hi thu ta hin na thu chu thu ta hi ati hi chi thuta ki chu pathin thu in hi chi pathin thu chun gulula ya thilung sal alung lo lai ho changya pathina phun do ti alpha le omega ki ti pa chun thil jo se het ni lo tu nya mail hei gal jong ompoi bible ompoi ki ti chu pathin jong he poi ti na hin pathin a het lo chu jesu chu ima cha he poi ti na in jesu christian a het lo chu thil ha zo in he zo ti na hin thila na he na le ke man ke na ki ti le khabu cho alo pi zo in ke man ke na ki ti le khabu cho alo pi hai le hi chi ching khulam hin pathin thu chu sim te hi na ti na chu he chu cho motive chu na mu ta wa ha
itabang ta seten aman sa anu navet nova pathinin ko kite ko na dinga aman sa anu hitabang pathin thacha pakai thacha ila wai ni ko iwang phata ve ti ho wang he o kangai tu ji ti so pite ho kangai tu ji chu na ka sa mo mong so hit san ya hagaw lam vai le hin hui man khaw na iti da be se tam iti da be se tam ipi hi isei be do ham na seiding kai ta pon taw na kha imang ni e cho kam chang long ke wa tan hitma setanin aman sa anu hi sei be di yong ka hepon taw na kan man pi de khat mai pakai tu ni hin chilai mona kanu ching khulam le ka so pi pau thanglin se hin ang so kal han doi thilana tong a hi ti kitchen tan ka mo in kam movin chuting ta le nang ma thu su mang na dinga setanin la sata ezana man sa ani ti kitchen tan ka mo ve pakai ye chu nang ma tha na ka ngai cha ve na thu thi ka phang vin nang ma thu hi chulti nei lo ki hial ti nei lo dai ti ngai lo abula pa na ale changi alpha le omega chu tiang ta la ki ho dinga ki hil na le ki puizang na ding na hin na thu cham kim sel hi ki chin tan ka movin a hin la hi chi thilana tong te ni hin na thu hi acham ki me ti jon tiang ta le pathin hi cha ge kan poi thoni thila thil na tam pa gam sung wa pulo tan nu naw chapang lung leng vai mi tam pa ha hem ngol ta nei hi cho pu na ze in na thui ka dam sang win pa ka ki hil be a hin la mi na zolin hi chi kalwal hin bol thei ka nei po be nei ye chu na khu na ka hin lan do top jing hi chi te ni tu ma ba na hi chi setan na to thei na hi ama te ni khura ko na hi nangin tu tang pin lang ama te ni jong hu do in lang anu ya lei tu la to ho jong hu do lang pakai na lagaw thin hau pi te tan kin jong ka sei thei chang ka sei tai adang bol thei bem ka nei poi pa angol na hi sang be se bible na thu thinga mail he gal jong om poi ti thei be ma na thu son ni ma thila tu pun zo en mail he gal om me ta hong sei pa zo choi sang ni nga hin khu ma na kam chang ke hi ngol na hi sang be sen ka kam chang ha be ni jong ka he zo ta pon ya chen na khu na kal han do top jing hi pa ya chen ngin mang chai na thu hin na thu hi in chu tieng ta le muthim lengam zo na thei sun ding nang ma hin na thu bo hi hi chi hin na thu ki ti a ki chut pha ka hin na wa kon om lo ting le satan in mi min khui free and freedom ta zalen ta control thei jing a hi chi lam chu hello vin tu hin ang sunga bible snare na ko in a hin la akama hin khun do chu bible la lo ngan thu sei hitabang ta ai mi bi su ngala mi pi hap vai in seiding ka heta po ve pa ye chna khona kal han do top jing nangira lung thimi su kha pen nang ka no ching khulam lung thima a rom sung chan ya thilai na su ngala ka bril van til da na kila ma ai lo la nop no phana thu phung da na nga bible thu to ki kala na hin na thu to ki kala december 5 po ka pin he ti pang se nam pi cho chat via hitabang ta nu naw chapang pathin thwa ki ven ji hello a lung thima pathin thu mal khat jong be lo mi ho loi apui cha ve pui chat ve jing hi ma ka sa wal jing wa hi pa ye chna khona kal han do top jing nge hi chi te ni hi alung thima na hin to lang nang ma lung thimin khoin nang pakai alung thima na thu hin khoi top in lang tu na nang ma thu su mang na satan aman cha non ki chin an mo satan ti ka taw na hi angol na hon hi satan in na sata bum thonin hi chi angol na zat lon hi ka kam chang wa yong ka ke do zo ta po men angol be se ying men ai satan in abum ngol hi ta je men na thu do na dinga ama te na thu do na jang ki het do han loi ai la aksai do sa do han hi pakai ni khat ding le nang ma thu hi meya ki hal mang han lang mun chu la ki pe mo na kho sa lo ding khop ge hi hil na khat apu lu hanai ta in hi ya chu ni china thu he lai ke man ke nai ki zo dom sang ning ka nam pum pu hi spiritually politically el theocracy li ha bon cha kya pui mong gun ai tan ke hon wang na thu ai ding dat ding hon wang na thu lang sap hon wang ki chen tai chi mi zo nom chan he ka heaven ya chu tu na tha na ka thu mo hi phat thi nei bu welang kyo jang hi chi ka pho naw la ka hil naw ka mu da na je pon nang ma ngai lu na buling se ka ngai lu je wa a thilan to naw hi a ki yel do thina ka pho le ka su sa lu je ye chang ka kam chang khat ve ting le pakai amo dinga jang het thim theina dinga ka sei do lo jong dinga hi ye chun nangin mang chai nang ngai lut na in za sai ta ka taw hi lo pina nang ma ka pi ka taw na nei san pi jang ki pa thu ka si ka pakai jesu krista mina ka taw hi amen